Že nevidí Sandru. Ona nie sa pýtala, preto sme my nevideli, iba počuli, čiže vlastne my sme boli asi Well, the camera is working, but I don't know why it doesn't show our image. I was going to ask you that. Nestalo sa to Sandra? Im sa niečo stalo. Sandra. Im sa niečo stalo. Asi nemali repráky, asi nepočuli. I can see you, Matea, and I can't see Sandra too. I can't see Sandra. I only can hear you. Okay, no worries. Children are prepared and I think we should start anyway. Don't worry about the video connection. Maybe Sandra can join us only like speaking conference. Yes, I agree. We are ready to start. Okay, Sandra, are you ready? Yes, Dobre. Sandra ostala čo? Okay, so we're going to start. We're going to follow the scenario I sent you last evening, and they can speak in their tongue if you agree. Or would you like to translate it to English as well? Že či chcete po slovensky, alebo po anglicky. Počkaj, či mi Sandra hovorí. Počkaj, trošičku, prepáč. Poviem, že slovensky. I was thinking that we could present say, good morning or so in our language, and then start in English, like you said, about each child, or first child, from the start to the end, and then the children can change. Do you agree? Yes, we agree. We can start in Slovak, child by child. Počkaj, či neodpovieš, ty niekto nie. Asi aj ona moderuje, vieš? Sandra, I suggest that your child start, then Lucia, it's your turn, and then slowly child, and then from the beginning. It happens as a dialogue, right? Čo povedal? Že to bude ako dialog. Sorry, can you repeat once again? Yes, it was like a dialogue with the scenario you said, so... Že bude ako dialog a že bude... So we want to go through the dialogue. No problem. Čo bude akože? Že bude portugalsky, my a slovinsky. Aj. Yes, it's it. Čo povedala? Že áno, dobre. Tak začína portugalsky. Áno, Sandra by mala začať. Tak ja potom poviem ahojte. Ahojte. Začína. Hej. Vo svojom jazyku, áno. A tu máme príklad. Tam je po anglicky, my budeme akože... Ahojte. Tak, robíme tam máme slovinsky. No, nebolo, rozumieť. Nevadí. Idem. A teraz ideme ďalej. Teraz ideme my. Ako sa voláš? Hello. Povedz teraz, že neviem, ako sa voláš. Čakáš, ona? What's your name? Teraz ja mám po slovensky. Povedz, hej, ako sa voláš. To je, že... Leslie. Ako sa máte? Prvé. Nevadí. Preklad. Čo zabil? On je to iba Jak
aké zlaté dievčatko. To je chvála. Sandra, no ich nevidíme, z Portugalska ich nevidíme. A teraz idem ja, že volám sa Emo. Ako sa voláš? Ako sa máš? Nie. Ako sa volám? Ako sa máš? I'm fine. Tá, som v pohode. To je sranda. Tu ťa nebudú rozumieť, lebo nevedia po anglicky tie deti dobre tiež. Nie. Povedz, že si Emanuel, že ako sa, že I'm Emo. A že Emanuel Kuzbol povedať? No, povedz. Počkaj. Počkaj, Alebo, Že I'm Emanuel Kuzbel, we are 5A. a to až potom. How are you? To som už pýtal. A teraz poviem, že I'm Dobre. Emanuel Kuzbel. Daj Dobre. takto A môžeš povedať aj, že sme from primary school in Zvolen. Ako? Primary. Že I'm Emanuel Kuzbel, we are 5A. We are from primary school into Slovakia Zvolen. In Zvolen. In Slovakia Zvolen. Teraz ma neruš, A chlapče. počkaj, kým nebude nikto hovoriť, tak počkaj, uvidíš. And you? A teraz idem. No, teraz ideš ty. Hi everyone, I'm Emanuel Kuzbel, we are 5A. We are from primary school from Zvolen.